Ntuko nini nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kuga MC ni makoruta imakania ria kurega kumukorokire obeshani wa ng'ombe kiri budget ya mwaka uyu MC wa Egoji West Mutembe Mbioki ne umerete kwa radio untu uyu emema ugete guti obeshani wa ng'ombe magakurukia mwaka uyu wa thirikari na gitumi ni kwithirwa mwaka muthiru gavana Kawira agukurukirwa obeshani wa ndedia cionthe tigaki ng'ombe cia eria na kurua ambe andike polisi kana mutaratara wa buria ndethia ino ikanenkanirwa atathingatĩria untuyu na cokete aromba gavana Kawira gucokia ikaro iria aruthaga cia omweri cia kwira amiruburia wira ukurutwa kiri kaunti nuntu akari mari na ciuria imingi makwenda macokio mutugikare na inu toto ng'ombe na tutu wachumburite naye bari gabeterete ndikia budget baita to ng'ombe ndabori atiri waegere gwita manginyo je kiri ng'ombe kwa gwita ng'ombe gwita ko je kiri manginyo ibaitere taka tona budget kiri ndo manginyo munya na kire ndegwa ibaitere imbio basi nyage ng'ombe hizi angia nande batema ukete tutikekere ke budget ndagire ndishikunda kuchu wete balite ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiuga MCs bambunge ya Meru no kabako mumakia tegekere murandi jwa ng'ombe kiri budget ya mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na inya gwita mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na ithano na akiuga ni untu bwathani bwa gavana wa Kabere Peter Munya na kurukirwe ndegwa na wathani bwa gavana Kiraito Murungi na kwa kurukirwa manginyo kinya wake thira gikira ng'ombe kiri budget yawe MCs bambunge ya Meru benda kurita bachirite na nandi akiari MC wa Egoji West Mbioki nethirita gicokia migambo wakiwa gutiro bagakurukia ng'ombe buru aria kuga kirendi pinde baritire kigena giacio na kinya Mbioki akiwa ukeja kwithira ng'ombe uchekeri kiri county physical strategy paper kinya yo batekorokia kiambere tutekorokia koguo baigekirwa as the assembly tukagita amendment no tukiambere turenda mbeche cia mwananchi irute ngugira ina priority manto yakonie ndegwa cia kurukitwe kagitaga first assembly manto yakonie the controversial manginyo kare kagitaka second assembly eje tukwariria narua kana ngugira mwananchi eterete kuruterwa narua irerutwa ni third assembly na third assembly ni different na first assembly na second assembly. Mbioki agitarire gitumia kurega gukurukia ng'ombe ta mbunge ya Meru aruga kiri budget nthiru bakurukire kigina kugura ndethia indi thirikari ya gavana Mwangaza ethire kugura ng'ombe iria kuga bota mbunge ya Meru bathie mutaratara jo kuigura kana kinya mutaratara jo atumikaga guchiejana tika twina issue na ng'ombe kuejanwa no to last time kana last budget twakurukitie budget ya kueja na life animals nikenda ngabana no amba kufufiro agenda kana manifesto we era ekireta kakita kara aromba kakura but tukokurukia it was on condition that within 2 months assembly kedwe ko provide na policy framework from the department ya kuona ni ya ng'ombe iria ika identify ndiatea ikaguragurwa atea baraba kaewa ikriteria riko igatumirwa ikenda mbeca cia thirikari cio bagutumirwa prudently na muthiene Mbioki ariuga bota MCs batena biuria bimwe bioritingo gikire thirikari ya Meru na ko Mbioki ariuria gavana ujo gucokia karo biria athithagio mweri kenda gutariria mumeru ngugira aritite na nkuruki mumeru ethire akiuria biuria biegi oritingo gio wau kikarone kiu konde ndiromba gavana with all due respect mweri yoyo etawamberie porongira mwira no ntendo na nkinya kwani na nkinya aritibango gine barute ne batumiri nkinya uniform ne bekere uniform ira bachoke at the end of every month ne berese Ameru ne ngogere ko in every department iri tetwe na ne kenda mwana inchi
Ureo ni as MM ego GWS tukomba gucokeria biuria ni akuria biuria direct. Report rand to Shawero rea kwa rieto ni Mutugi Kare.